Sithanda ukubingelelana samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uThixo osigcinileyo phakathi kwesikhathi. Siqhubeka sifunda. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Ngizanxusa isihlobo zami ukuthi balibingelele labo. Salibonani isihlobo esithandekayo igama lenkosi yethu Jesu. Kuhle ukuhlangana njalo sifundeni okhulumayo ngumfundisi Miladube. Salibonani lonke bathandekayo, siyabonga umusa wenkosi osusilethile njalo kusona lesi sifundo. Mina nguMrs Siboneni Mhla. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Nozinhle Mpofu. Singakangeni kusifundo sethu sizakuba lethuba lomthandazo kasikhothaniseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osusiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sivezele amaqiniso aselizwini lakho bese siphila ngawo. Sikhulekela futhi njalo ukubana usincedise lona leli qiniso silabela abanye. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga mandlo thandazo. Siqhubeka sihlobo zami sikubhuku likaKolose kuleli viki. Lapho esizananzelela kakhulu ubukhulu bukaKristu, ukuqala kukaKristu, ukuqhakatheka kwakhe uKristu enkolweni yethu. Nguye umsunguli lomphelelisi wokholo lwethu. Nguye owayekhona ukuqala kungakabi khona. Nguye esingaye, nguye sizathi simchasise sisabelana. Sizananzelela sihlobo esithandekayo kumhlaba esesiphila kiyo kwezenkolo. Abantu abanengi bayasola, bayaphikisana lobuNkulunkulu bukaJesu. Kuleli viki sizake sithi sinanzelele ngokuloba kweBhayibheli ukuthi iBhayibheli lithini ngazona lezi indaba, ikakhulu kubhuku likaKolose esichasisela la. Sicela mandlo usikhangelele uKolose 1 ivesi ngu15 ngu17 okuyindinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Yona iyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo, izibulo kukho konke okwadalwayo. Ngoba izinto zonke zadalwa ngayo, izinto ezisezulwini lezisemhlabeni, ezibonakalayo lezingabonakaliyo, loba kuyizihlalo zobukhosi kumbe amandla loba ababusi kumbe abaphathi, izinto zonke zadalwa ngayo zidalelwa yona. Yona iphambi kwezinto zonke, njalo kuyo izinto zonke zibambene. Hey, nansi indaba ivesi leyila amandla leya. Angazi ukuthi litholani bangani bami. Hayi mina iyambusisa kakhulu. Siyabonga kakhulu Maforo lathi silapha labantu ababukeli. Mina ngikuthongozela ukuthi suvele wasivezela ukuthi abantu abanengi bafuna ukwehlukanisa uNkulunkulu loKristu. uKristu bambona ngani uyisidalwa, uNkulunkulu uphakeme lapha. Kodwa ke ngayisifundo lesi balela ababukeli uNkulunkulu ufuna uzivezela ukuthi bamunye loKristu. Kunjani? uKolose lapha uthena uvele yena uNkulunkulu okhulunywayo nguye owenza zonke izinto uKristu lo. Into yonke ongathi semhlabeni idalwe nguye uKristu. Kunjani? uNkulunkulu wayekhupha ulizwi wakho wayenguKristu wayesenza. So esakufunda lapha ukuthi uPaul azabhaleka indlela kwaso kulabantu abakhulumayo ukuthi hayi ngeke uKristu azalwe abe inyama apha semzimbeni yena nguNkulunkulu. Kathi ke yonke into esemhlabeni ibunjwe nguye. So siyabonga ukuthi isifundiso sivezele ukuthi uNkulunkulu loKristu uNkulunkulu oyedwa usiba lezitha zomsebenzi abawuphetheyo. Kodwa uNkulunkulu munye uNkulunkulu Baba kube loKristu oyesithatha nguMoya Engcwele. So umlimi uzasiza kuleviki ukuthi siveze ukuthi uKristu unguNkulunkulu ngokugcweleyo akula mahluko. Kakhulu uNkulunkulu uKristu ngokugcweleyo uphelele. Mina ngikuzwisisa kulokho okuthintwa ngumfundisi ukuthi nxa kuyikuthi umbhalo uthi uKristu wadala izinto zonke. Kusho ukuthi kumele aze kuqala kulalezo zinto ezadalwayo. Anti sikhuluma ngezinto esizibonayo lesingaziboniyo.
lokudalwa okwenziwa uplanet Earth engadalwa. So nxa kuyikuthi izinto zonke zadalwa nguye kuthi ukuthi lalezo zinto zisiba khona yena wayevele njani esekhona. Ende kuyasivezela ukuthi kazangadalwe ngoba nguye umdali wezinto. Ukhulume kuhle ukuthi nguye wayekhona. Kule ngoma yabantwana siyake sihlabele ukuthi kudala ubani wayengekho siyabe siqamba abantu sithi umfundisi wayengekho ushepherdess wayengekho kodwa sibe sesithi uJesu abantwana sibafundisa ukuthi wayekhona kusitsho ukuthi izinto zonke zaqala ngaye yena kalasiqalo hey kulamandla manje uzwani lapha nxa sisungula la Benengunanzelelewe lapha ukuthi uPauli uhle asivezele lokho uKristu ayikho khona iidentity yakhe. Ungananzelela ngezinye izikhathi abanye bayathatha uKristu bamenze abe ngumuntu nje ofanana lathi ukuthi laye unjengathi. Kodwa lapha sivezelwa ukuthi yena unguNkulunkulu. Ngaleso sizathu kumele aphiwe indawo yakhe njengoNkulunkulu njengokuqala singamnyathezeli phansi ukuze impilo zethu zibe lomutsho kakhulu ukuze impilo zethu zibe lomutsho sihlobo sithandekayo siyamdinga uKristu nguye owadalayo vele ekudaleni kuthiwa senze umuntu ngomfanekiso wethu kwakukhuluma uKristu njalo nguye futhi kanjani obuya wasihlenga so singabakhe ngokudalwa la ngokuhlengwa uKristu nguye futhi osikhipha ebunyameni asise ngaphi ekukhanyeni nguKristu kuphela izihlobo ezithandekayo akula omunye ke sikhangele lapha ikakhulu uGenesis 1 ivesi ngo26 nxa sikhuluma ngesimilo kumbe ngomfanekiso manje umfanekiso kaNkuluNkulu sikhuluma ngani ungakhayela uGenesis 1 verse ngo26 usiya ku27 ngicela ukhangele uGenesis 5 kumbe uverse ngo3 usiya kwa anti lo u26 ya ku27 uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu anjani asifuze uGenesis 5 verse ngo3 Wathu Adam esephile iminyaka 130 wathola indodana eyafana laye xathu wayibiza ngokuthi nguSethi ungasivulela lo Korinto wakuqala ngo15 verse ngo49 kuma verse la hlobo zami esizabe sowabala kuyini esikutholayo lapha ikakhulu ngomfanekiso kaNkuluNkulu manje uzabala u15 verse 49 bese sixoxa lapha yebo verse 49 njalo njengoba silesimo somuntu wasemhlabeni ngokunjalo sizakuba lesimo somuntu ovela ezulwini yes sithola lapha ngakhangela uKorinto 2:3:18 ngamaHebrew 10:1 yebo mfundisi siyabonga nxa kuthiwa asenze umuntu mfundisi asifuze afane lathi right lapha noGenesis uthi kona uAdam wazala uSethi ofana laye right so nxa uKristu wayesize emhlabeni nxa sibona uKristu mina ngikhathaza ukuthi nxa abantu singaphikisa ukuthi uKristu nguNkulunkulu kodwa kumhla ka27 December siyamamukela ukuthi uKristu wazala so kusiye ukuthi nisimkhole sisala so ukuba khona kwaKristu emhlabeni wayezoveza uNkulunkulu ngesikhiwa wayereflect uNkulunkulu so ukubona uKristu la phambili uzakhuluma lapha uJesu uthi obone mina ubone ubaba so ukubona uKristu yikubona uNkulunkulu uPaul azathi kwenye indawo uJesu wayeloThixo bekuyisa umhlaba abachiyani uJesu nguNkulunkulu uNkulunkulu nguNkulunkulu munye oveza ukusebenzela umuntu asindiswe ngengatshe ezehlukeneyo so nxa kuthi kona sidalwe ngomfanekiso wakhe silesimo sikaKristu ngokubona umuntu ulesimo sikaKristu sikaNkulunkulu so uNkulunkulu uthena kuKristu uzivezile emhlabeni right so umuntu obona uKristu ubona uNkulunkulu angeke simphikise uKristu nxa sikholwa uNkulunkulu ngeke sikhole uKristu sisala uNkulunkulu so umuntu othi uNkulunkulu uyamazi esala uKristu hayi kakafike ekwazini uNkulunkulu so ukuba isimo sikaNkulunkulu yikwamukela uKristu simbona ebethelwa simkhola ukuthi wabakhona lathi ke nxa sibona umuntu umkhangele edaliwe ulomfanekiso kaNkulunkulu so uNkulunkulu ke uyilokho esikufunda sikukhola ukuthi uyisimo sikaKristu uNkulunkulu lathi ke asikamukele lesi simo simkhole yiko igcina lapha sithena nxa sikholwa isimo semhlabeni sikaKristu lesimo sezulwini sakuba njalo so umuntu oza kuyezulwini uza kuyezulwini njengoKristu wahamba ngoba uKristu uyindlela yethu futhi yokwezulwini njengoba isimo sikaNkulunkulu kithi
So kujulile nxa ngimuza umfundisi kujule ukudlula lokho kompikitsha ukuthi nxa sikhuluma isithombe nxa usithethe uphonga ukuthi ngumfanekiso lwa yes umlobo usinike umfanekiso wepikitsha ukuthi i-two dimensional kuloku nxa ungipha umpikitsha ungangipha iphambili mhlambe lecele kodwa ingemuva lephakathi kayikuvela so abe sesithi even okubaziwe isithombe sibaziwe siyabe simele yanti silesithombe lesiyane silaphana esikabankomandi but kulokunye esikusilelayo sisilela even impilo uyayibona esikutshoyo asikhulumi kasimelanga nkomo vele kodwa nxa sithi uJesu is the express image kaNkulunkulu kuveza ukuthi konke uNkulunkulu ayikokhona ikuJesu ayikokhona inature uNkulunkulu ayiyo yona uJesu ayiyo yona amandla uJesu uNkulunkulu alawo uJesu alawo so uJesu ubuye wazo uveza uNkulunkulu ngokuphelela right ingqondo kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu isimilo sikaNkulunkulu konke ubuNkulunkulu bonke buvezakale kuJesu kakhulu kakhulu mandlo kuyini ongabe uyakuthola kumbe siwatholela amavesi ngabala lawo usiqhubeka chaze lo umaHebheru ngo-10:1 yes amaHebheru ngo-10 verse lika-1 umthetho uyisithunzi nje sezinto ezinhle ezizayo hatshi lokho okuyikho uqobo ngenxa yalokho awungeke njengemihlatshelo efanayo ephindwa okungapheliyo iminyaka leminyaka ubenze baphelele loba labo abasondela ekukhonzeni it's okay kumbe kuyini okutholayo kulawo mavesi kade siwabala lawo mandla ungakuchasisa mina benginanzelela ukuthi ngendlela ecacileyo lendlela ebalulekileyo uNkulunkulu uziveze ngoJesu Kristu umuntu angeke ambone uNkulunkulu kodwa nxa usuthe wabona indlela uKristu ayenza ngayo acabanga ngayo abamba ngayo izinto kuhle kusivezele lokhu uNkulunkulu ayikho khona kungayehlukananga kungachiyananga so ngendlela ebalulekileyo singabona uKristu sesibone uNkulunkulu lanxa ngiyangizwa abanye besithi ngeke thina sikhoze uNkulunkulu wakhona ongabonwayo uNkulunkulu ongabonwayo wabonakala kuJesu Kristu right indaba lemhlobo waditsho ukuthi express image lisitshoni kanqothi express you know ngizwile liqathanisa la ngesithombe isithombe silampile so sithini okukuJesu yikho khona okuNkulunkulu yikho kanye ngoba umlobo usinike umcabango lapha uthena uKristu uyingqondo kaNkulunkulu ekhanyayo kithi asiyiboni ingqondo kaMlungu nxa ubona uJesu ubona ingqondo kaThixo ngendlela ungamabala kaJehova ngiyangithi kwabantu mina nxa uphethe iBhayibheli uphethe uJesu ngamabala so amabala khona nguye uNkulunkulu ovelayo kithi ngoba uvezo isimilo sikaNkulunkulu sikhanye kakuhle hani kuJohn 14:9 nguyothena obone mina ubone ubaba so uJesu nxa yamathuphethe ungabona mina lo baba umbonile la nxa wena uJesu umkhangelela ngapha ngemvunga mboni but ukubona kuJesu yikho kungubaba konke so uyikugcwala kwaNkulunkulu kithi uJesu so mhlobo sincedisane la ngikukhangele uJohane ngo-1 bona uJohane ngo-1 verse 1 u2 lo 40 ke sikhangele indaba yona le kungani uJesu kunguye yedwa kuphela oyenelisa ukuthi enza ngayo aveza ubaba akulesinye isidwala esingaveza ubaba ngaphandle kukaJesu singabala wona la amavesi 1:14-18 1:14-18 yes verse 1 ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayeloNkulunkulu njalo ulizwi wayenguNkulunkulu wayeloNkulunkulu kwasekuqaleni verse 14 ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu sibonile inkazimulo yakhe yedwa owavela kuyise egcwele umusa leqiniso verse 18 ngakho oseke wambona uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa right athina kuyini aphendula indaba all right mana ngizama ukuphendula umbuzo ukuthi
kungani kunguJesu yedwa owayengenelisi ukuveza uNkulunkulu? Alright. Mbone ngani uJohn 1 verse 1 usinika impendulo enhle. Uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeloNkulunkulu, ulizwi enguNkulunkulu. So okwenza uJesu enelise ukuthi aze amveze uNkulunkulu, nguye yedwa owayeloNkulunkulu kwasekuqaleni. Nguye omaziyo uNkulunkulu, nguye futhi onguNkulunkulu. Yayibona. So uJesu sisiya ku14 nguye futhi oba inyama. Nguye obuya xa sasimbone inyama uNkulunkulu yikho kutshoyo mntwana. Yikho ngikutshoyo. And nxa sesiya ku14 wasesembesa inkazimulo yobuNkulunkulu ngenyama ukuze azohlenga inyama. Uyabona ukuthi isono maforo vele lo uNkulunkulu kakubonani. Ngabe uJesu weza engemisanga kakula muntu wayengasinda, abantu babeya kufa bebulawa yibungcwele bukaNkulunkulu. So uJesu kwakumela sithe kodwa engumuntu enjalo, okay, mana ngathi ukuthi engumuntu enjalo eyizimo ezimbili ezinjalo, enguNkulunkulu opheleleyo futhi engumuntu opheleleyo, wenelisa ukuveza uNkulunkulu ngokuphelela. Alright. Yes, siyabonga. Kulama verse ambalwa amanye avezayo ukuthi uJesu lo uNkulunkulu bamunye. Ungakhayelwa uJohn ngo10 verse ngo30 uthi mina lo baba simunye. John 5 verse 17 athi ukuthi ubaba uyasebenza lokho eqhubeke esebenza. Lami into kongisebenza. Athi akuloza kubaba ngaphandle. Bese kusiba legama leli lisetshenziswayo ukuthi I am mina. Angithi yes ke salibona lisetshenziswa ekhulumisa nalo Mose lapha. I am mina lo nxa sethi ngiyisinko ngingamanzi okuphila ngikukhanya I am igama leli lingelikabani ngibani okuthiwa ngu I am kuyabe kusitshona ngezwa leli gama lisetshenziswa lapha ngokomba. Singabuyela khona phela kuSothezo 3 verse 14 lapho uNkulunkulu aziveza khona uMose sithena nxa bezambuza ngale oIsrayeli ukuthi uthunywe mbani ngizathi ngubani uzathi nginguye. Nginguye akula siqala kula siphetho sakhe. Ngoba uNkulunkulu kala isikhathi sadayelwa abantu ukuthi thina kusungula ngoJanuary safika kwadalwa thina yena wayevele khona ukhona uza kuba khona hambe ukuthi onguye owayevele khona okhona oza kuba khona nguye onithumileyo ngoba angeke limfake phakathi kwespace yempilo yeni akwane. UNkulunkulu ongakwaniyo but wehlile ngoJesu wazi ukuthi khoqo phakathi kwethu ukuthi asisuse. So ngenye indlela uNkulunkulu lapho thina uJesu lo engimthumile uzoveza mina nginguNkulunkulu sindawonye ekuletheni umhlaba. So kuhle balalo abakele sikholwe ukuthi nxa umbhalo usithi nginguye onguye uJesu athi ngiyisinkwa sokuphila. So ngiyimi isinkwa sakho esinika impilo abuye futhi yimi futhi umalusi. Angeke libe lo malusi odlula mina ngiyimpilo mina ngithanda ukuthi ngiyikuvuka lokuphila ngimi iyangiqeda uthi hayi ngizile lapho ukuthi linavele libhalwe bafile ngesono kodwa mina ngase ngifike kini sengikuvuka lokuphila. So impilo isikhona ebantwini. So nginguye nanzela izikhathi eziningi nxa wayezibiza yakhumbula sebefuna ukumbopha engadini lapha wathi nginguye kuthiwa bawe lapha igama leli alilula. Sike sikhangele lapha even indaba leyo ukuthi siqathanise ukuthi kwakungathunyelwa yini nxa sisenyalizwa lokho eselikulethi nxa kwakungathunyelwa esinye isidalo kwakuyavuma yini ukuthi abantu basindiswe kwakuyakwenela yini mhlobo? Indaba le imhlobo yayingeke ivume vele umuntu wayengekasindiseke ngabe kwathunywa isidalwa kumbe ingilosi ele rank enganani. Ngoba indaba yokuhlenga mhlobo isinika ukuthi okwakulahlekile kumbe okwakulinyaziwe kumbe okwakuchallengewe isimilo sikaNkulunkulu intando kaNkulunkulu yibuNkulunkulu. And so kwakudinga uNkulunkulu ngokwakhe ukuthi aze kwakudinga lokho kulingana lo uNkulunkulu ukuthi kuze kubuyisele isimilo sikaNkulunkulu kuposition yaso. Uyabona ukuthi so yikho uJesu enguye yedwa ofaneleyo. Ngithe ngifunda kuthiwa
ingilosi zike zathi uJesu ku plan of redemption uJesu esechaza ukuthi hayi kumele mina ngihambe samangala ngoba zazimthande ungikhomanda zimrespect zikwazi ukuthi uNkulunkulu enkazimulo yakhe so ezinye zake zathi hayi wothi kuhambe thina so icebo vele lalingasoze liphutshe ngoba isimilo sikaNkulunkulu sasingeke siyebuyiselwa into edaliweyo kwakudinga uNkulunkulu ngokwakhe right ukungezelela khonapho singakhangela noba ku Revelations chapter 5 verse 5 lapha esithola khona ukuthi inqobile ingwenyama yakoJuda right uJesu nguye yedwa owayelemmpawu ezazilingana ukuthi zibe ngumhlatshelo umuntu owayenguNkulunkulu futhi aphinde abe lokuba ngumuntu nguye osizwisisayo sithola futhi ukuthi nguye owafa wavuka wanqoba nxa kwakukhangelwa ezulwini lemhlabeni akula owayelemmpawu zona lezo ezazingayenela kumbe ezazingavala isono lesesasikhona asibhadale kwenile alright maforo uShepherd ungikhumbuza okunye ukuthi uJesu nxa sithi kwakumele kube nguNkulunkulu kwakudinga lo ole life oyimpilo ongela mpilo eyeme kweyinye indawo yakuzenza ngokuthi uJesu yikho esithi yimi umalusi olungileyo ngiyayibeka impilo yami la ngiphinde ngibe lamandla okuyithatha so isidalwa sasiyabe siyemise ukuphila kwaso lokufa kwaso lokuvuka kwaso kokunye uyakubona so we needed uNkulunkulu ngokwakho olamandla okuyibeka impilo aphinda ayithathe olayo original hey man mfundisi siyakundaba yobuzibulo lapha bese lichilo ukuthi nguyi original angithi phela xa sikhuluma lapha ngobuzibulo kumbe kusiko lesihebheru lona le lapho kwakhelwe khona esifunda khona iBhayibheli nxa kukhulunywa ngokuthi leli lizibulo kuyabe kusithiwone kutsho nguye oqala ukuzalwa kuyabe kuthiwone khona phana ikakhulu sikhangela indaba yokuthi ngowakuqala ifirstborn kumbe ngulethi ngalenje siyabonga kuvele ngokutsho kwakho okwakuqala ukuthi izibulo ngumuntu ozala ukuqala kodwa ngase sibuya koIsrael izibulo kwakukhangelwe ngathi istatus ukuthi umuntu lo usenikezwe uhlonzi lwemuli le wothi nginika isibonelo ukuthi uRubeni wayelizibulo ngokuzalwa right ngokwehluleka ukugcina umthetho kaNkulunkulu wakhwela empedeni kababa wathathela ubuzibulo banikwa uthi xa ebona ukuthi uzaphumelelisa intando kaMlu uJuda so ubuzibulo yikunikezwa engathi intonga esintwini yokuthi nguwe iphathayo ukuze imuli seyama kuwe so koIsrael ke ubuzibulo bakunikezwa umuntu onguye onikwe ukuthi nguye olawulayo nguye othungamelayo so nxa sifunda ngoKristu ke siza kufica ukuthi uKristu asozibulo ngokuzalwa ngoba vele kadalwanga right kodwa ubuzibulo bakhe buya ngokuthi nguye phezulu kwendalo yonke owayevele khona ingabi khona so uba lobuzibulo bokuthi nguye umnikazi wento zonke umnikazi wento right yes abantu abaningi amaKristu amaningi manje nxa umfundisi ukuchasisa kanje kuyahlupha ngoba nxa sisithi firstborn sikuthatha njengoba kubekiwe literally la ngendlela esizwisisa ngayo ukuzalana ebuntwini ukuthi ifirstborn nguyingqabutho nguyomdala ngokuzalwa so nxa umfundisi echasisa lokho ngizwisisa maforo ukuthi indaba leyi kumele siyizwisise ukuthi uKristu nxa kuyikuthi i-firstborn kusitsho i-status kusitsho ubukhulu kusitsho i-position yakhe ukuthi kusibisele ukuthini sivume ukuthi nguye yedwa osindisayo so nxa abantu besala ukuthi uJesu nguNkulunkulu becabanga ukuthi uJesu wazalwa kumbe wadalwa kuthi ukuthi akusindiseki khonapho asisindiseki ngoba sivumile ukuthi umuntu asindiswe bekudinga ukuthi kufiwe and kodwa ofayo nguye oyimpilo kodwa as long sisala ukuthi uJesu nguNkulunkulu kuthi ukuthi icebo losindiso lonke kithi liyadilika kanti so umpostoli Paul enguzisisayo ukuthi nxa isithi uJesu is firstborn kumbe ngokuqala katsho njengalokho mfundisi anti usekubekile but uthi into ezimbili right uthe versini lapha kuvesi ngo15 kuvesi 16
izinto zonke zadalwa nguye yikho akutsho. Number 2 wasesithi izinto zonke zadalwa nguye zadalelwa yena. So i-firstborn umbubuzibulo bakhona ubutsho ukuba ngumdali nguye umsunguli wezinto zonke nguye umqalisi wempilo. Yikho kuhambelana lesihloko sethu Jesu Kristu ngumkhulu umsunguli ngumqalisi wempilo. Yes, indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda esike sayibala uKolose 1 verse 15 to 17 usethinta verse 16 zizathu bani ezilethwa nguPaul zona lezi azifithizelayo ukuthi lo lizibulo usechasile laphana silabantu abambalwa laphana mandlo oDavida bacina ukuthi ngamazibulo kodwa uDavida nguye ilast born nguye esekucineni khona ngale ungakhangela even uIsrael ngokwakhe nxa uthiwa ulizi kayisikho ukuthi wayelizibulo kalokhu umfundisi esechazile kuyini kungaba zikhona ezinye izizathu ezilethwa laphana nguPaul. Mina kuye ngiphumala ukuthi nxa kuthiwa uKristu lizibulo yes kungabi khona yonke into wayevele ekhona. Okay, ngoba nxa sibuye ekuzalweni lapha esintwini lenyameni lapha nxa uthiwa zibulo nguye oqalile ukuba khona abanye bengekho. Right. So yena nguye osothiwa unikwa induku yemuli. Alright. So uKristu ke yena kadalwanga wayevele khona. Oh yes. So ubuzibulo lobu libala linikwayo lokuthi lulimi ukuthi sizwe ukuthi hayi nguye ovele khona singabi khona. So ulizibulo ngokuba khona kwakhe kuqalo thina sisisayo ngoba thina sasingekho yena ekhona thina sivela sibona yena so lizibulo. So nxa sikhuluma ngokuqala lokho kuGenesis ngwa uqala ayikuqala ukaJesu lokho hayi wayekhona kulokuthiwa ieternity past engala ngithi phela. Alright, ngicela ukuthi ke sithinte lokho ukungezeka kulokho okutsho umfundisi. Ngithande lapha fithizela kuverse 17. Right. Yena uphambi kwezinto zonke futhi izinto zonke ngaye zibambene zimanyene. Right. So nxa esithi all umlomo uveza izinto ezintathu lapha ukuthi utshoni uthi izinto zonke sikhuluma ngakho konke sekubo okukhona ezulwini demhla ukhuluma ngendawo ezulwini emhlabeni akhulume futhi ngezinto ezibonwayo lezinye singaziboniyo. So ukonke futhi esitsho ukuthi lezihlalo lemibuso lakho konke okunye. Ngithande emphasis yokuthi uthi ukhuluma ngeangelic host nxa khuluma ama principalities powers amandla. So ukhuluma ngokuthi andithi in the beginning lwa oka Genesis 1 yi beginning yethu eka planet Earth sibigina ingilosi zivele sezabigina uyakubona but uolu lo uthi le ngilosi zingabigini uJesu wayevele sekhona uyakubona. So isinxa isithi all ijulile utsho ukuthi nxa si stretch ingqondo uyibisele emuva ayifiki lapho uNkulunkulu mkhulu. Yeah, so mandlo nxa sikhuluma lapha ikakhulu indaba yokufelwa ngaye nalo uJesu omkhulu kangaka kukhona yini okudingakala ukuthi umuntu azakwenze ukuthi nxa sikhuluma indaba zokusindiswa kanti sesikhuluma ukuthi uJesu nguye lo nguye umdali nguye omkhulu nguye obuye futhi wafa kukhona yini sikhuluma indaba yemisebenzi le ekungenziwa ngumuntu ukuthi asindiswe? Akukho okungenziwa ngumuntu ukuze asindiswe. Ungakhangela indaba le sithathe ku Romans 5 verse ingeka 8 siseseyizoni vele uKristu wasikela. So khona lokhu uhlubona ukuthi vele kungekho esingakwenza wasenyula wasikhipha odakeni singenelisi ukuthi sizisize pho imisebenzi singasiza njani sesivele sesikhitshiwe. Kakhulu akula sihlobo zami siyanxuswa siyamenywa ukuthi asithembeni uKristu yena lo nguye umdala akulo ongakwenza ukuze usindiswe yilo izibulo. Sike sikhangela indaba yenhloko le ama Efeso 1 verse 22 lo Kolose 2 verse 10 ungasibalela Kolose 2 verse ingeka 10. Right. Njalo lina lilakho lokuphelela kuKristu oyinhloko yamandla wonke kanye lokubusa konke. Right. Lo Efeso 1:22 nansi indaba mfundisi kuTuwe
nxa kukhulunywa ngekhanda ngenhloko right Sofiki verse 22 yes uNkulunkulu wabeka izinto zonke ngaphansi kwezinyawo zakhe wamkhetha ukuba abe yinhloko yezinto zonke ebandleni no 523 sikhuluma ngani la nxa sikhuluma ngenhloko ikakhulu isihloko sithi sona uyinhloko yomzimba umzimba olibandla okulibandla yes ungananzela amavesi abaliweyo kule nhloko yokuthungamela kule nhloko yokubusa right le nhloko yokuba nguophethe into zonke ekwayisiphathamandla nxa kuthiwa uKristu uyinhloko kulinganisiwe futhi kuEfesu lapha ukuthi undoda uyinhloko yomfazi beyomuzi ukhulunywa ngokwenelisa kwakhe ukuthi abe lomthwalo wokunakekela umama labantwana uKristu wethu khona ke uyinhloko yebandla so ibandla linakelwa nguKristu thokanyelwa nguKristu linika ukudla nguKristu nguyo provider so uyalawula so ibandla kali ngeke liziphilele uKristu engekho umuntu othena ulebandla kumbe uyakhonza uKristu engayisiyo inhloko yakhe hayi kana bandla ulenhlanganiso ibandla lilomnikazi all right kuyini onye inhloko kuyini onye ukutholakala okwenziwa inhloko nxa uthiwa le inhloko ungahlasela ubaba kakhulu khona phela ukuthi inhloko yikho lapho okulento zonke ukuthatha idirection kusukela ekhanda so lapha nxa sivezi ukuthi vele thina siyingxenye yomzimba right ikhanda leli lilomnikazi so kuhle kusenzema for sizehlise ukuthi nxa sikhangela ibandla likaNkuluNkulu libandla lakhe nguye olithungamelayo nguye olikhuselayo yikho ubona lapha wena nxa ungekho izinto ziyahamba ngoba umthungameli uvela ukhona iziphuko so kuyabe kuyinto nje iprivilege ithuba uNkulunkulu asinika lona ukuthi lawe iba yingxenye khona lapho so kusenza sizehlise kakhulu sinanzelela indawo kaNkulunkulu ukuthi iphakeme thina sizehlise njengengxenye yomzimba kakhulu sizehlise mhlobo wami kuyini okunye singabe siyakuthola kakhulu ngomcabango womzimba lenhloko leyo okungasisiza umzekeliso nalo osetshenziswayo ukuthi uKristu uyinhloko kusisiza njani kakhulu sikhanyele ubukhulu bakhe kusifunda ngicabanga ukuthi abafowethu sebekulethile lapho ukuthi kuthi ukuthi ukuthungamela le direction yonke ivela kuNkulunkulu kunjalo yikho kungela muntu oyedwa kufanele abetsheli abantu ukuthi kwenziweni uKristu ngomoya wakhe nguyokumelana ibandla ukuthi liya ngaphi kunjalo mana ngiqhubeke ngikhulume ngobudlelwano obukhona kuma members kumalunga ebandla yes ukuthi kufaniswe njengemalunga omzimba achiyeneyo ukuthi kusebenzelana ndawonye kunjalo kakho ngathi umzimba wonke ubungeke kube isandla ngoba umzimba wonke ubuzabamba uyasebenza ukubamba ukuhamba bekuyaba ngaphi ukuhlafuna bekuyaba ngaphi izinto ezinjalo yakuzo so umbuzo kulombuzo enguthandileyo lapha ofithiza yalokho engikutshoyo ukuthi ncede kungathi ukuthi yisiphi isitho somzimba obungakhetha ukuthi ungabi laso omnye esephendle akula la nxa uzipho luluncane lunjani uyawuluza ukuthi lungalimala umzimba wonke uyangena ebuhlungwini uthwalisana ubuhlungu kunjalo ngabe sensiba lo mbuzo mina maforo ukuthi nxa kuyikuthi umzimba uzwelana okunjalo uthwalelana njalo ubuhlungu lomthwalo thina njengamalungu ebandla kuyini esikwenzayo nxa ilunga lomzimba ligula omunye esegulelwa egula esehluleka eswela senzani njengebandla ngoba ngendlela umzimba odesignwe ngayo kumbe oyelukwe ngayo uthi ukuthi isandla vele singalimala kuhle kugijime kuye engqondweni kuhle kuncediswane ukuthi kube le healing kuphole kuze kuphole kusetshenzwa ndawonye umzimba usubuyela back to normal thina njengamalungu ebandla senza njani ukuthi izitho zomzimba ezilimalayo zibhanditshwe ziphinde zibuye empilweni siyathumela imessage efonini enduqinisile maforo indaba yefoni you are right indaba yefoni siyenze sehlukana kakhulu sokulomkhandlo kakhulu kudala sasikwazi thina ukuthi umuntu angafelwa
wangagulelwa uyahanjelwa kuyefikwa ngoba umuntu vele udinga umuntu and amalungu amaningi awebandla ayalahleka ngenxa yakhonokho ukuthi kwesinye isikhathi siyaswela ukufinyelelana umuntu athwala umthwalo yedwa azayehluleke agcine ehlulekile. Siyamdinga uKristu kakhulu. Sike sikhangele uKolose 1:18. Indaba ikakhulu yokuqala kuhlangana njani ukuthi uKristu uyinhloko futhi ngapha abe ngokuqala. Sike sibalele uKolose 1:18 nguye oqala, nguye umsunguli, nguye oqalisa. Akulanto oqalayo ngaphandle qalwe ngo-1:18. Inhloko yomzimba ibandla iyikuqala lezibulo elivela kwabafileyo ukuze ibe lobukhosi ezintweni zonke. Right, sikuhlanganisa njani kulobudlelwano bani lapha? Ngicabanga lo ukuthi uKristu uyinhloko njalo ungumsunguli kumbe ungumqalisi. Mbona ngani kubalala wabukeli sixhuma khonapho ukuthi njengoba sichile ukuthi uKristu nguyonika i-direction, indlela yokuthi ibandla liya ngaphi. Nguyolilawulayo, nguyolinika okudla komoya. So nxa kuthiwa uyinhloko futhi ungakuqala. Ivesi siqase ngayithe yona wayekhona kuqala. Right. Okunye konke kubuye ngemva kwakhe. Yikho lizibulo. Uyinhloko ngoba ibandla kuba khona kwalo lizelwe nguye. Right. Esivesi phambane kwanapana wayeveza ukuthi ibandla liphuma lapha liqhubeka siya phambili ekuthiwa ngamaKristu. Lalivele ikhona izolo engabuye esiphambanweni. So ungwakuqala eyinhloko ngoba uzalithungamela uyalithungamela ibandla leli futhi lize ngaye. Likhona nje nguye licandulileyo, nguye lilawulayo. So uyikho konke uNkulunkulu umuntu lebandla kugcinwe nguThixo nguye lithungamelayo. So ukudala kwakhe kuvezwa ukuthi ibandla leli nxa likhona liphila ngenxa yakhe. Kunjani? Uthi sungulile engumdali aphinda lithungamele. So nguye umnikazi walo. Ukwakhuluma mama lapha ukuthi ekukholweni kwethu akula muntu ongathi ukuthi yena ulengxenye ukuthi ibandla liphile. Right. La nxa sinikwa umsebenzi thile siphethe okungayisikho kwethu. Umnikazi wakho uyalilawula. Ukwakhuluma futhi shepherd ukuthi ungazi usuke maforo uthi usugula. Uyaphendula lokho bekhonze church. Ngoba vele umnikazi walo ukhona. Kumele sikwazi ukuthi umnikazi webandla ngubani. Siliphathe ngokuthuthumela ngoba ukhona ulikhangele. Right, kakhulu. Umnikazi nguKristu. Akasomsunguli nje kuphela wendalo. Yeah. Kodwa lani futhi lokuhlengwa nguyoqala, nguyaqalayo osungulayo ukuthi kumele kuhlelwe la ukuthi kuyehlenga umuntu. Futhi bengifuna ukungezela amaforo ngithi nguye futhi umsunguli wempilo entsha. Nguyolamandla okusidala kutsha. Lapho sisamukela uJesu njengenkosi siphiwe ukulunga kwakhe. Yena abe sesiza ezimpilweni zethu azodala impilo entsha. Iyo phela lene ku Romans 6 ukuthi thina sifakanye lo Kristu sivuke sesempilweni enjani entsha. So uKristu unguye umnikazi kumbe umsunguli waleyo mpilo. Okunye nguthandayo lapha mhlobo i second part ethe uJesu nguye izibulo kwabafileyo. So ifirstborn nxa ufuna ukubona ukuthi uJesu indaba yefirstborn icho lokhu umfundisi ake akuchasisa ukuthi ucho i-position bi-status anti uJesu ayisuyo uqala ukuthi avuke. So akutsho khona nxa sithi firstborn asikuthathi literal kodwa kuveza ukuthi i-resurrection yakhe iliyana eyakhe immortality mana ngitsho njalo ukuthi akuphinde kufiwe. Abantu esingababona bake bevuswa besenzani babelamandla ukufa kwakulokho kulamandla phezulu. So kusitshela ukuthi even uJesu ngamandla okuba yizibulo kwabafileyo ulamandla futhi okunika abantu impilo abakufa kuye. So uyayibona ukuthi uphethe isihlalo esiphezulu kwezihlalo zonke. Kulamandla lokho mhlobo okulethayo. Vele uKristu hlobo zakhe ukufa kufayo lokho kwakuyikufa kwesibili. Yikho akufayo. Yikho esiba lizibulo. Nguye wavukayo. Labo Elijah labo
bonke laba oMose laba abasebesezulwini babehambe ngesikweleti ngabe kasafanga wavuka lapha babeyaphenduka la ngoba babengela lungelo lokuya ngapha. Yabona umugcotsho awuthi ukufa ngokwesibili uLazaro wamvusa kodwa uyawalala ngoba ungafika uvuko lwesibili. So uKristu ukufa kwakhe hayi Lazaro lapha ngisilinganiso ebantwini ukuthi kuzavukwa but uzabuya ulale ngoba sisemhlabeni kodwa mina okwami ukufa lokuvuka vele sengihle ngabhadala ekucineni umuntu wonke okhole kuKristu uzakuvuka. So nxa uthi ulizibulo konke ukufa okuzafuka ngabantu abakholwa kuJesu osifele uqala wavuka nguJesu singena ngaye. So usesidemonstrate wasitshengisa ukuthi kuyavukeka. So indaba ekhona balelo babukeli ukuthi uKristu lo asimkholelwa ukuthi nguye umdalo wento zonke, nguye wakuqala futhi ekufeni futhi uqalile ukufa wavuka singesabi ke silokuvuka olukhona ngenxa kaJesu. Right. Mandlo kulezi zizathu ezimbalwa lapha ezingaba izikhombisa ezilethwa nguPaul eziyenza uKristu aqhakatheke kumbe abe ngokuqala kumbe abe nguye ophambili omkhulu. Ungabe kuyiziphi lezi uzitholile? Ebengutholile laphana ikhona la ukuthi uKristu vele wayekhona wasekuqaleni. Right. Futhi njalo simthola ukuthi izinto zonke zidalwa ngaye. Right. Simthola futhi engumsunguli okudalwa lokudala kakasha. Kuhle kungesabise maforo ukuthi akula muntu esingamfaka simlinganise lo Kristu. Ngiyangibone kwezinye indawo uzobe sithi thina solo linantsho lilo Jesu thina silobani. Xa umfaka lapha vele uhlumbone silela nxa kade singathatha siqathanise sithike uzelwe ngo19 Chakuti Chasawuhle yena lo vele wayekhona ukuqala kungakabi khona. Ubusukhangela lezinto alazo laba abanye seke sizwe ukuthi so wafa sokwangena ubani. Singakwenzi khonokho balaleli lababukeli sithola ukuthi uKristu kasimpheni indawo yakhe umkhulu kakhulu. Akula esingathi simqathaniselayo, akula futhi esingamlinga lanxa kulamabizo eseke sawezwa amahla athandekayo akule elidlule likaKristu. Lamandla lakho yes ayikhona akula. Nguye owakuqala, nguye okugcina, wahlala ekhona, uzahlala enjani bakithi ekhona, nguye umthungameli woluntu lonke. Kusingancedisana njani lababukeli labalaleli ukuthi babe lenkambo emnandi lo Kristu lo omkhulu? Yazi abantu lapho ngophila wethi siyakhonza nje kuphela abantu were not tapping into that power ukuthi but sithole amandla la. Yazi kwesinye isikhathi uyathi le bhazuka so uhambo lokhu utshaya inyoni ngereke wena ibhazuka kumbe usebenzisa ukutshaya inyoni ibhazuka leli ukuthi you have got this powerful lesikhala esilamandla lesi esinguJesu. Singancedisa njani abantu ukuthi bananzelele esakwenzelwa nguKristu ukuthi umkhulu ngani? Kudinga ubudlelwano balela babukeli lo Kristu esikhuluma ngaye. Akudingi umkhuluma ngomlomo kuphela. Right. Singathi nasesamukela uKristu sesingamaKristu. Right. Kumele sidlelane. Yes. Njani? Kumele ngidingisise ngombhalo wakhe. Right. Indlela afuna mphile ngayo emthethweni wakhe lelizwi lakhe. Bese ngisiba lobudlelwano bakhe emthandazweni suku zonke. Ngiphinde ngifuthi ngivume uthumo lwakhe ngimsebenzele. Akulabantu abangathi bayathandana banganabudlelwano. Ngikhuluma ngoba semtshadweni. So nxa usithi lo Kristu umamukele ukuze ube lenkambo laye, hamba laye elizwini lakhe, ekusebenzeni laye, ukuze angikhulise kumele nami ngiphatheke kuye. Mina ngiyake ngithi nxa ngifundisa ngesitwathi ngithi mina uKristu wasihlonipha uthi sizisebenze kanye loThixo. Nxa kuzinkabi utheni ungukafla nima nguCharibeki sisejogeni sonke sidosa ikhuba lekuvangeli. So ungabona ususala ukungena ejogeni usithi uyamazi alazani yena nxa sekulenkambo lonke lizahamba lonke angathi ubaba usemsebenzini la uzasemsebenzini angathi kuyagcina umuntu la uzayigcina ngoba silenkambo loKristu sihamba sonke angithi phela. Yeah ngiyake ngizwe mfundisi kwezinye imfundiso zakho lapha uthinta ukuthi uJesu uNkulunkulu kumele aze kuqala empilweni yomuntu wonke. Kusitsho ukuthi lobo uvuke engutsheni uNkulunkulu
kuqala ohluwe phansi ngamadolo umkhonzi umkhothameni nguyobamba impilo anti ukuthi izinto zonke ngaye zimanyene nguyopha impilo ukuthi amaphaphu achaya umoya lani kuyahamba amehla acwayiza konokho kumele kusenze ukuthi simzwisise uNkulunkulu emalini enzuzweni konke kuvela kuNkulunkulu so uNkulunkulu kumele athathe indawo yakuqala empilweni zethu futhi kuma areas wonke whether social kumbe ebudlelwaneni kumbe kwezemali kumbe kukhonzeni uNkulunkulu kaze kuqala abe nguyolawula impilo zethu kakhulu hey sike sikhangele indaba yokubuyisana lapha uJesu nguye oseletha iuniverse yonke ukuthi kube lokuhlanga kube lokumanyana ngalokho yayisihlamukile uvesi ngu19-20 lapha namandla ukuKolose 1 ngoba uNkulunkulu wathokoza ukuba ukuphelela kwakhe kube kuyo lokuthi ngayo abuyisane lezinto zonke loba kuyizinto ezisemhlabeni kumbe izinto ezisezulwini ngokwenza ukuthula ngegazi layo elachithwa esiphambanweni ngikubuyisana abantu ukuphi manje okwenziwa nguKristu ngesiphambano njalo kumqoka kanganani lokho kuyasiphathisa ngayiphi indlela lokho kubuyisana kuyadingakala udingakala kakhulu ngiqale ngithi mina ekuphileni abantu bangaxabana kuyakukhulunywa ukuthi ukubuyisana right ukubuyisana kwakho nokunye kudinga isihlobo eseduze right esingabuya sikhumisana umlotha abantu laba yes thina sasuka kuThixo ngokuhlamuka kwabazali bethu Adam noEva yes kodwa kuKristu ngomusa wakhe wazenza uAdam wesibili wayeza lapha enguNkulunkulu nguye sekhunya lapho ukuthi uKristu lo uba isithunywa sikaNkulunkulu sokusiletha thina asibuyisele kusimo sokuphila singesabi lenkazimulo kaThixo siphila phakathi kwayo so ukufa kwaKristu kwenza ukuthi sibe lelungelo ukuthi sikhonze sibe lelungelo ukuthi sibe thwa ngamadoda amadakaza akhe lungelo ukuthi sithwe singimuli yakhe so kubuyisana kwethu loNkulunkulu nguKristu esesiphambanweni ukufa kwasithatha kwasisusa eminyameni kwasifaka ekukhanyeni sesiphila impilo yokufakwa ubuNkulunkulu ngoKristu ophakathi kwethu so yena ngaphuma ngeke sixoxe ngoNkulunkulu ngeke sikhulume loNkulunkulu kodwa ngaba khona uKristu phakathi kwethu kulula ukuthi sibaba wethu ngoba sizwa ngoNkulunkulu ngenxa kaJesu phakathi kwethu yeah right ngifundele ibhuku umfundisi ukucizelela lokho okuchoyo ngezelela lithi in eternity past and likhuluma ngembali yokudalwa kwezinto lokungena kwesono kule chapter ngani ikhuluma asayikhumbuli kuhle kodwa ikhuluma ukuthi ukujula kwecebo lokusindisa and likhuluma ngokuthi number 1 isiphambano vele ngiyakupoint yokuthi ukubuyisa izinto zonke umuntu ubuyiselwa kuNkulunkulu ngesiphambano and ngesiphambano isimilo sikaNkulunkulu sibuyisele endaweni yaso ngoba usathana ubuye lapho watshela abantu ukuthi uNkulunkulu kanaki uNkulunkulu lochuku umthetho wakho njani so isiphambano sodwa siveza sibuyisela icharacter kaNkulunkulu endaweni yakhe ngoba simemeza ukuthi God is love wonke umuntu kumele abekwazi ukuthi isimilo sikaNkulunkulu sinjani abe sethinto kwesithathu ukuthi isiphambano besivuyisa iuniverse yonke ngoba even imhlaba engawanga ukhuluma ngokuthi kwakuseselexetsha lokuthi ingawa before isiphambano sibe khona babe ngathestwa labo njengoplanet Earth lo Adam bathestwe bawe kodwa abe sesithi sokufika isiphambano sesifikile sahle samisa safaka ifull stop possibility yokuthi bangawa so ibuyisa iuniverse yonke isiphambano asoso umuntu kuphela owileyo kodwa ngesikaNkulunkulu izulu lemhlaba engawanga ngese universe yonke yikho uKristu emangalisa kangaka ngokubuyisela izinto kulokho ezazikho khona isono singangena kakhulu vele ingelosi lemhlaba engawanga babeke bambona ngale kwakhona engakabi ngumuntu besazi ubukhulu bakhe bazombona esesiswini sika Maria ezalwa ehamba kuona lo umhlaba wazoya kufa laphana kufa okulihlazo kangaka babona uthando olungaka uthi uNkulunkulu omkhulu kanje
afe ezohlenga thina manje kukhona okunye sikutholayo ikakhulu indaba leyi yokubuyisana enziwa nguKristu la amandla akhona sifundani ikakhulu uluntu lwayo siyakudelela lokhu yazi delele uKristu lokho asenzela sikuchaya indiva nje kuphela singaboni njenganto yalutho. Khona lokho nje indaba yesiphambano kumele sihlale sifunda njalo nje ukwenzela ukuthi singaphili buchapha. Ungakhangela uJesu esifa esiphambanweni esibhadalela izono zethu bathi wakubhadala konke. Evuka khonapho simthwela esenza umsebenzi omkhulu kakhulu endaweni engcwele ukuthi asincengile. So sithola ukuthi uJesu ulomsebenzi omkhulu asenzela wona njengoluntu ukuthi sibuyisane lo baba okungangokuthi akula muntu okumele esabe ukuthi mina ngisone esikhulu akuvumi ukuthi nisondele kubaba. Abakhule kudala bayakwazi ukuthi kusithi nxa izinto zingaphambaniseka ucatsha ngemva kukamama umama nguye sesiyakukhulumela ukuthi hayi laphana umntwana uphambanisile kungeneke. So ngoKristu siyenelisa ukuthi siphile impilo ezingaxabani lo baba esinika amandla khonokhena ukuthi wafa wavuka lathi wasinika amandla ukuthi khethekile ukuthi singene sajula okunganani esonweni siyenelisa ukuthi ngamandla esiwaphiwa nguye nxa simamukela uyasinika amandla ukuthi siphile impilo ezihlambulukileyo kakhulu. Umandla ulethe enye aspect eqakathekile. uNkulunkulu nxa esibhekile ebona indodana yakhe uNkulunkulu indodana akasaboni isona anye isoni ubona indodana ngapha lathi uKristu uyamvala imimbese uNkulunkulu ngoba thina singaqothulwa uNkulunkulu baba yabo asincengele kube lokubuyiswana siyamdinga lo msindisi kakhulu sihlobo zami ezithandekayo. Ibisisithi lapha ungabala ibhuku uEvangelism uthi uKristu upage ngo614 uthi uKristu uyikuphelela enjalo uyikuphelela kobuNkulunkulu. Ilizwi likaBaba liyatsho ukubana umfanekiso kaNkulunkulu uphelele ekubeni nguye kwakhe. Angazi ukuthi singengeza yini nxa kukhona okunye sikutholileyo ikakhulu la kumoya wesiprophet sizihlanganise lezi ndaba nxa sikhangele indaba yona le indaba kaJesu emkhulu engumsindisi wethu. Siyabonga mina engufitizelayo kakhulu balele ukuthi nxa ungakhangela indaba kaKristu enguNkulunkulu omkhulu engumsindisi ungayifika nje usiya kuJohn 3:16 ukuthi walithandilizwe kangaka. Ukulithanda kwakhe ilizwe kangaka kuveza ukuthi wayevele khona elikhangelelisiwa wasethatha ke inyathelo lokuthi abe nguye ekuqaleni ukuthi athi azosibuyisela endaweni yethu. So siyabona uNkulunkulu uthando lwakhe umhlaba wonke lujule kangaka ukuthi wathatha isimo esasilethi kuthandabuza kuNkulunkulu kambuza phenduka yini kodwa ke esefile wavuka sithola ilungelo lokuthi sithiwe singabantu abakhe. So ngifisa ukuthi singadeleli ukufa kaJesu kakhulu, singadeleli ukuJesu kuba indlalifa yombuso wezulu uba nguye futhi ingqabutho. Singadeleli futhi uJesu nguye umdali ngoba ngaye simile, ngaye utsho njalo uPaul ku17 verse ngu26 usiya ku28 uthi ngaye siyahamba, ngaye siyaphila umsebenzi lo, ngaye singabantu. So ungakhupha uKristu usukhupha ukuphila, ungakhupha uKristu ukhupha ukuthi kule bandla, right? Usukhupha amagama amachechi ngoba uzabe khona nguKristu bazama ukuthi singabathi. So asibeleni kuKristu uzasingenisa endleni yokuphila bese siba ngamaKristu apheleleyo, bese siba ngamaKristu apheleleyo. uKristu kuphela zihlobo zami ezithandekayo. Yes Mandlo, futhi sinanzelela ukuthi uyalingana loNkulunkulu. oh yes, khona lokhu kusenza ukubana sinanzelele ukuthi simuphe indawo yakhe, singamfanisi labanye abantu nje ngoba unguNkulunkulu. Okuthi ukuthi ezimpilweni zethu kasimpheni indawo efaneleyo, hlezi izinqumo esizenzayo ngabe ngokuqala kakhulu mhlobo wami.
Siyabonga mhlobo, mina ngifisa ukukutsho ukuthi uJesu ufanele ukukhonzwa ngoba unguNkulunkulu. Kulabe siyake sixoxe labanye sicabanga ukuthi uJesu ngumntwana kaNkulunkulu. Kulabanye abahle bakuveza ukuthi hayi mina ngeke ngimkhonze umntwana. Kodwa engifisa ukuthi sikuzwisise ukuthi hayi sesicacelwe lapho ukuthi uNkulunkulu nxa ekhuluma ngokuthi first born katsho ngokuzalwa lokho esikujwayeleyo, kodwa uKristu unguNkulunkulu ngokuphelela. Hayi akasimkhothameleni idolo lonke balikhothame ezulwini laphansi idolo lonke and eternity yonke uJesu uzakhonzwa. So kasizi lethenini kuKristu samukele ukusindiswa sivume alawula impilo zethu ngoba nguye yedwa lamandla okusipha impilo entsha. Kakhulu kulamazwi andhathekisileyo akhulunywa ngu-C.S. Lewis kubhuku leli Mere Christianity upage 41 uthi yena uKristu kachiyanga kumgceke nje ukuthi apho nguthiwa akaziwa ukuthi ngubani. Uthi ulezinqumo ezimbili kumbe lama choices amabili amele wenze. Sayida uyamkhonza uthi uNkulunkulu uThixo, kumbe uyachiyana naye nje kuphela uthi luhlanya nje olwake lwaphila. Akula choice emelisale ikhona laphana. Sayida uNkulunkulu uJesu unguyindodana kaNkulunkulu, unguNkulunkulu, kumbe uyisiwula nje. Ungamkhafulela, ungambulala, ungakhuluma kubi ngaye, kumbe uwe ezinyaweni zakhe. Ebese sithi makungabi lo yedwa ozakuthi nje uJesu wayengutitshala omkhulu. Nenza sikuzwe izimfundiso ngonjalo. uJesu kasichiyelanga khona lokho. Either uJesu nguNkulunkulu or not. Yes. So isithobe sithandekayo singulichiyela lokho. Asikhetheni uJesu sihambe laye. Simkhonze. Ungcono ungamkhonziyo. Kulalo wenza ngani uyamkhonza engathathi amandla akhe ngokuphelela. Isithobe sithandekayo. uNkulunkulu ukhona umela akhonzwa simfakeni endaweni yakhe. Mfundisi Dubi ungasigoqela ubususikhulekela. Bana ndabukele siyabonga ukuthi uNkulunkulu asinika ithuba lokwazi ukuthi uJesu kasomsindisi kuphela ngesiphambano, nguNkulunkulu umdali. Oloba ibhuku evangelism page 615 uthi yena ulingana lo uNkulunkulu. Kunjalo. Uhleli naphakade wayekhona ikudala esingalazi iminyaka yayo. So ngenye indlela nxa thina sizidalwa asamukele uJesu njengomsindisi, njengoNkulunkulu, njengomdali. Ngoba ukumphikisa ukuthi ungumdali ikwali ukuthi ungumsindisi. Ungaluthi ungumsindisi akusindiseke. So umlimi kasisize kulesi sifundo siphume ngokwazi ukuthi konke esikufundileyo akulanto ephilayo leyadalayo engekho ngaphansi kwamandla kaJesu. Konke kusesandleni sakhe ngokugcwala kuJesu. Nguye uNkulunkulu, nguye ophethe into zonke, nguye olawulayo. Impilo ebonakala engabonakaliyo ikuvela kuKristu. uNkulunkulu asisize asiphathe nxa singena phakathi komthandazo asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini siyabonga amathuba amahle ukuthi usikhumbuze lokusivezela ukuthi uNkulunkulu umdali kuKristu Jesu. Ukufa kwesiphambano inkosi sicela ukuthi singakuthathi kuphela ngamalanga okuphumula sikhumbula ukuzala kwakho lokufa kwakho, kodwa singakukholwa ukuthi unguwe izolo lamhla lakusasa. Wathi nguye sicela ukwamukela sikukholwe. Abalala babukeli bonke kade belapha sifunda, sicela ukuhamba siye kukhuluma lawe usifundise ukwamukela iqiniso lakho. Nxa sokupheliswe inkosi siyacela njengomsindisi wethu ngokukholwa kuwe sicela ukusindiseke sihambe ekhaya ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.